किसेन वानियांग वीरता दक्षिणी पश्चिम खासी हिल्स मेघालय Kalong kajing sarong ya kejela Meghalaya hadin ba ubay ukhana Southnem na Southwest Khasi Hills District. Ulayo apneng ya kusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar namar ki kamslur bat kajing len ladi. Uni ukhana ukerteng u Heprit kisen wanyang ubala plaj im ya saungut ikhana naga jingam jelop hapokawa mau eksar kemudian ha maulangwir Southwest Khasi Hills District. Kani ka jingjia kala jia haka arpsantri ku jimmang arhaja arpsaw haka por kumba shphobuji min step. Haka ni ka singi ki sangut ki khenna bahapo khat arsnem kata u Heprit Gideon thongni bakhandai snem inna phi sadona thongni bakhat waisnem I happy bansuk thongni bashphosnem but I carefully thongni bakhat arsnem kala jingi pengat haka ni ka wa Henry kinsan u Heprit kisen wanyang ubadang satjan ulayo asngaw ya ka jing perta but jingpan jing yarap but mar hi ula mare but ula kinthi shakani ka wa but yo ban palaj im ya laingut naki Kibriya badan marjan ru kile mare benyarap lang daga bapendan kam ya kajan bat kile yo tan ni iwei pat sharing ko kedua basnong maulang wir bat ki bahing hasem jong kini ki saungut ki khenna kile pin pawe ka jing sngu bat ai ka jing khuble yo Heprit kisen wanyang ubalen lade bat palaj im ya ki khenna Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar kari ka khusnam behedu baju ai shekinong shongshnong kari India hakaban Pynkup burom yaki khenna kum gajing ithu eki kamshlur bat gajing shakri haka imlang salang kinong yo khusnam haka ni ka kinti lajit neki khat southli ki jilla bat ki union territories वीरता दक्षिणी पश्चिम खासी हिल्स मेघालय आपने 4 बच्चों को भारी बारिश में नदी में डूबते देखा अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए आप नदी में कूद पड़े और चारों की जान बचाते हुए आपने अद्भुत बहादुरी का उदाहरण पेश किया